Ngiyabingelela kakhulu. Ngibingelela wonke umuntu osengenile kule video ungamsayidlula-ke. Kunento engifuna ukukhuluma ngayo kancane yokuthi-ke kunezinto ofanele uthi-ke noma thi uhleli la uhleli khona uma usuyay'cabanga. I know ukuthi-ke usukhale kakhulu ubona izinto obufisa ukuzenza empilweni zingenzeki ngale ndlela wena ofisa ngayo. Into engizama ukuyisho namhlanje ukuthi-ke awuyibheke wena ukuthi since waba khona kulo mhlaba uke wabonga yini uNkulunkulu ithuba akuphe lona empilweni lokuthi-ke ukwazi ukuphila. Abanye bathi bezalwa balahlekelwa iy'mpilo zabo benganyathi nyathela emhlabeni. Uke wabonga yini indlu lo ohleli kuyona uthi-ke ngiyabonga uNkulunkulu ukuthi-ke ungithandile wangipha i-shelter abanye belala emgaqweni. Uke wabonga yini uNkulunkulu ukuthi-ke la ohleli khona uyakwazi ukulala udlile. Uke wabonga yini ukuthi uNkulunkulu uphile amandla ukuthi uyihambele abanye bengakwazi ukuhamba. Uke wabonga yini nawe ongakwazi ukuhamba ukuthi uNkulunkulu kodwa uphile umphefumulo ukuthi uphile. uNkulunkulu uphile ithuba lokuthi bekhona into okwazi ukuyenza empilweni. Uke wababonga nabazali uNkulunkulu akuphe bona. Uke wabonga yini umsebenzi lo owutholile osebenzayo manje. Kunezinto ey'ncane efuneka siy'bheke empilweni ukuthi-ke ezinye zisishayayo. IsiZulu sithi ingane ebongwayo kuvamisile ukuthi uphinde futhi uyiphe, kodwa engabongwa akuvamisile ukuthi-ke uphinde uyinike futhi uyiphe. It's very important ukuthi-ke uthathe ithuba ubonge uNkulunkulu. Asihloleni lokho. Ngiyabonga kakhulu.